Utholakala seshonile uSisi obekade esebenza esibhedlela ngeHwarwick okwabika ukuthi-ke wayevakashela isoka lakhe etshela emnyama eThekwini. Sokhumbuleka ukuthi sake sabika ngalolu daba ukuthi leli soka laliphume ejele laphana ngamacala-ke okubala kuwona amacala okubulala abantu ngaphambilini laphana. USisi uDovile Kazube unese eHwarwick okwabika ukuthi-ke wayevakashela isoka etshela emnyama eThekwini. Isoka lathi emalibuza ukuthi muphi lathi wahamba nenye indoda. Kusokhumbuleka kulolu daba labuzana kumnini wethavela bagcina ukubonakala-ke becima khona ukoma naleli soka lapha owathi mabaqeda base bayahamba-ke. Leli soka lithema ngabe libuzwa ngodaba lathi-ke lagcine-ke ehambe nelinye isoka. Kusokhumbuleka ukuthi abomndeni bakhulumela ngalolu daba ey'nkundleni zokuxhumana benekela izwe ukuthi bafuna ukufunisa isihlobo sabo esingusisi wayesebenza laphana esibhedlela engunesi khona wagcina ehambe nesoka lakhe elaliphuma liqeda ukuphuma ejele laphana-ke ngamacala okubala kuwona namacala okubulala. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke uSisi wayegcina ephumile kulo wesilisa ngenxa yokuthi-ke wayegcina-ke emshaya eze emlimaze. Wasezikhethela ukuthi-ke azibuyele ehlalele ekhaya. Ngaze kwethu udaba olubuhlungu kakhulu lesilibika njengamanje ukuthi intokazi sithiwa itholakele kodwa-ke itholakale isishonile-ke. Akwaziwa-ke udaba ukuthi-ke ulinyazwe yini okanye mhlambe kwagcine-ke selensizwa simenzakalisa-ke waseke egcine edlule emhlabeni. Kodwa-ke ngazake ukuthi ngiyathembisa ulandela ukusuka nokuhlala kwalolu daba sesilithola ukuthi-ke ikuphi okwenzekile kusisi lona obekade esebenzela emtholampilo laphana-ke. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke lo bhuti wachaza ukuthi-ke abasasoli ukuthi mhlampe-ke uyaphila ngenxa yokuthi-ke iholo lakhe leli alikaze lithinte umuntu laphana-ke ikhadi lakhe. So ziningi ukusola ukuthi mhlawumbe akasekho emhlabeni ngoba-ke bewumuntu ezithandela nje ukuthi impela azikhiphe kumuntu ozithandela ubumnandi. Kaze ukuthi indaba ezibuhlungu lezi esinibikela zona kodwa engathi uSisi angaphumula ngokuthula engathi kungenziwa ubulungiswa utholakala umenzi wogubu. Ngaze ukuthi ngiphuma kanjani nge-last bone kodwa ngiyabuya futhi nezinye ezilandela kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe libe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.